Safari Nyubaha. Safari Nyubaha ni imvugo yamamaye cyane mu minsi ishize ubwo hamamaraga ifoto yakwirakwizwaga mu mbuga nkoranyambaga zose yanditseho umuntu witwa Safari, handitseho ngo Safari Nyubaha bitewe n'uko yari ari hejuru y'umugabo cyangwa se y'umukozi ushinzwe umutekano mu rwego rwa DASSO, ubwo yari ari hasi undi amuri hejuru, yanditseho ngo Safari Nyubaha. Iyo akaba ari imvugo yamamaye muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga kuri social media zose. Uyu mugabo witwa Safari uyu munsi akaba yakatiwe n'urukiko gufungwa iminsi 30 y'agateganyo bitewe n'ibyaha aregwa. Uyu mugabo witwa Safari akaba atuye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Karangazi, mu kagari ka Musenyi. Uyu mugabo witwa Safari George akaba yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe urukiko rugikurikirana dosiye yiwe. Uyu mugabo wa DASSO ndetse na gitifu bakaba bahise bahagarikwa ku kazi. Uyu mugabo wa DASSO yagaragaye ubwo yari arimo arakurura umushumba waragiraga inka za Safari kugeza ubwo amuciriyeho imyenda, hanyuma akemeza yuko agiye gushaka uyu mugabo nyiri izi nka witwa Safari. Mu kuza kubonana, Safari yireguye avuga yuko uyu mudaso yaje akamukubita akamushyira hasi akamujya hejuru. Safari George akagerageza uko ashoboye kugira ngo amwigaranzure. Amafoto yaje gukwirakwizwa yaje agaragaza yuko uyu mugabo witwa Safari ahubwo ari we wari uri hejuru y'uyu mudaso. Safari mu kwirekura mu rukiko akaba yavuze yuko uyu mudaso yabanje kumushyira hasi akamuniga cyane, hanyuma Safari agakoresha uko ashoboye kose kugira ngo yigaranzure uyu mudaso. Uyu mudaso uyu munsi nawe yahagaritswe ku mirimo mu gihe dosiye ikurikiranwa n'urukiko. Uyu mudaso ntabwo byemewe kuba yajya kwihanira akoresheje imbaraga z'umurengera, cyane kuko leta uyu munsi iri gutanga amahugurwa ku badaso bose. Safari Nyubaha. Safari George akaba atuye mu karere ka Nyagatare, kuri sitasiyo ya polisi ndetse na sitasiyo ya RIB Nyagatare. Uyu mugabo akaba ari hafungiye. Safari ari guhamwa n'icyaha bitewe n'uko yagaragajwe neza ari hejuru y'uyu mugabo w'umudaso kandi yari ari mu kazi kiwe ashinzwe. RIB ikaba iri gutangaza yuko uyu mugabo yabaye ahawe iminsi 30 y'agateganyo yo gufungwa mu gihe agikurikiranwaho n'ubugenzacyaha. Kubangamira inzego z'umutekano mu gihe ziri mu kazi, icyo ni icyaha. Gukubita no gukomeretsa ndetse no kwihanira, icyo ni ikindi cyaha. Uyu mugabo witwa Safari nawe ari kwiregura avuga yuko uyu mudaso yaba yaramubangamiye akoresheje imbaraga n'icyo ari cyo, kugeza ubwo amushyize hasi akamuniga, akagaragaza yuko nawe yari ari kwirwanaho. Ntabwo turamenya icyo urukiko ruzanzura nyuma y'ibyo byose. Safari George akaba yahawe iminsi 30 y'igifungo kuri sitasiyo ya RIB i Karangazi kugira ngo babanze bakurikirane dosiye yiwe neza. Wibuke yuko uyu mugabo yaba ari kuzira kuragira inka ku gasozi kandi bitemewe. Uyu mudaso nawe akaba ari kuzira kujya kubangamira abaturage no gukubita, gukoresha imbaraga z'umurengera kandi bitemewe. Ntabwo turamenya icyo urukiko ruzanzura nyuma yo gufatisha ibimenyetso simusiga by'aba bantu bombi. Ndagushimiye, uri kuri Mwarimu TV, yo nitwa Jesse.